Yes, reka tubasuhuze rero tubifurize igitondo cyiza, igitondo cyuje umugisha mwebwe mutega amatwi ndetse mukanakurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho kuri Rio Justice TV. Reka tubane namwe rero mu ngingo nyinshi zigiye zitandukanye, by'umwihariko ibizindutse bivugwa mu burasirazuba bwa Kongo. Nshuti bavandimwe, mudukunde tugaruke mu ngingo nyinshi zigiye zitandukanye. Tension yakomeje kuba tension hariya mu mujyi wa Bukavu nyuma y'uko ku munsi w'ejo abarwanyi ba M23 mu masaha ashyira umugoroba bigaruriye ikibuga cy'indege cya Kavumu bagafata agace ka Katana. Kuri aya masaha bigezweho nuko M23 yamaze kwinjirira umujyi wa Bukavu, ndetse biravugwa yuko tumwe mu duce dukikije uyu mujyi wa Bukavu twamaze kugenda twigarurirwa. Nk'ubu nk'aka kanya ibitaro bya Panzi, ngira ngo murabizi, ni ibitaro mu by'ukuri birimo casualties nyinshi z'inkomere ku mirongo y'imbere ku rugamba. Mu by'ukuri biragaragaza yuko M23 yamaze kugenda ihataha, ndetse no mu nkengero z'uyu mujyi wa Bukavu M23 mubyibuke neza yuko yari yaraye mu birometero 5 uturutse ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Ariko nyamuneka amakuru turi kwakira nuko M23 yamaze kugenda itaha muri uyu mujyi wa Bukavu. Ariko ikiriho kandi kinatangaje ni ukubona amashusho akomeje kugenda acicikana akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga agaragaza abasirikare b'igisirikare cya leta mu by'ukuri bakomeje kugenda bahungira mu bice bya Uvira, ndetse bifata amaserifi bavuga bati nyakubahwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo niwe ugomba kuza kurwana uru rugamba n'umuryango we, mu gihe twebwe nk'abasirikare b'igihugu mu bihe bitandukanye twakomeje kugenda twirengagizwa, nitwigeze duhabwa ibishoboka, yaba umushahara wacu uri hasi, imyitozo ya gisirikare iri hasi, ndetse n'ibikoresho byose twifashisha ku rugamba. M23 mu by'ukuri iradukubita, nyamara leta ya Kinshasa nta nubwo inakurikirana ngo imenye ngo hapfuye abahe basirikare, ese byagenze bite, ese maiti cyangwa se abasirikare bafashwe na M23 ku ruhande rw'igisirikare cya leta baragerageza kubohozwa bate. Ibyo byose bijyanye no gufatwa nawe kwa basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo, ndetse n'umushahara w'inica n'ikize, nibyo biri gutuma abasirikare mu by'ukuri bari gusiga urugamba batanarwanye bakigendera. Amwe mu mashusho yakomeje kugenda akwirakwira aragaragaza abasirikare b'abarundi nabo bakomeje kurira imodoka basubizwa mu gihugu cy'u Burundi, nubwo bwose babizi neza ko bagiye guhangana na leta yabo, kuko leta yabatumye muri misiyo yo kujya gufasha igihugu cya Kongo. Ariko nyamuneka ukurikije ibikomeje kugenda bigaragara nuko igisirikare cya leta ya Kongo, abarundi, coalition irimo FDLR ndetse na Wazalendo bose bamaze kugenda batsindwa uru rugamba. Ndetse twajyaga tubabwira yuko hari abacanshuro, ndetse ahangaha harimo haraza n'abandi basirikare baturutse mu gihugu cya Chad, ndetse bigaragaza yuko n'abasirikare ba South Africa bagera kuri 700-800 boherejwe kuri ubutaka bwa Kongo. Ariko nyamuneka ikiriho dukurikije uburyo uru rugamba twakomeje kugenda turureba nuko aba bose cyangwa se aba bari baje gufasha igisirikare cya leta ya Kongo mu by'ukuri bataragera muri ibi bice. Ibi bikaba ari avantage ikomeye kuri abarwanyi ba M23, ndetse biranagaragara yuko uyu mujyi wa Bukavu mu by'ukuri utari buze kugorana nk'uko byagenze hariya mu mujyi wa Goma. Mu by'ukuri ubwo Goma yagendaga yigarurirwa n'aba barwanyi ba M23. Tubibutse neza yuko hafi nka 90% y'aba basirikare bari barinze uyu mujyi wa Bukavu abenshi ni abahunze baturutse mu mujyi wa Goma, nyamuneka bajya kudeployinga muri Kivu y'Amajyepfo. Ariko nyamuneka ukurikije uburyo aba basirikare bazi urugamba n'uburyo byagenze ubwo bari bari mu mujyi wa Goma, ni nayo mpamvu yatumye bavuga bati nyamuneka ntago twebwe dufite kwishora mu mazuku y'umuriro y'aba bagabo ba M23, cyane cyane yuko uwaturashe naho yagiye, uwaturasiye muri Goma akica abasirikare bagera mu 2000 muri uriya mujyi. Ntago uyu munsi rero mu by'ukuri yaba ikibazo cyo kuba n'ubundi tumwishoyeho n'ubundi yagenda atumiza amazi. Impamvu nta yindi, mubyibuke neza yuko muri uyu mujyi wa Goma abasirikare cyangwa se coalition guverinoma bari abasirikare benshi. Mu by'ukuri hari abacanshuro bagera kuri 300 bari barazitiye mu bice bya Mubambiro, hakaba abasirikare ba Sadeke muri rusange, tukareba South Africa, Tanzania, Malawi ndetse n'ibihugu bya Namibia. Abo bose mu by'ukuri baramaze kugenda bashyira hano ingabo zabo. Bivuga yuko hari urukuta rugizwe n'abasirikare bagera hafi ku 6,000. Hakaba abasirikare b'igisirikare cya leta ndetse n'abasirikare ba special force badasanzwe bari hariya mu Kakatindo. Hakaba abandi basirikare b'abahibu bari baherera hara mu kibuga cy'indege. Hakaba mu by'ukuri n'abasirikare b'abarundi na FDLR bari barindishijwe ibi bice mu by'ukuri bya Kanyamahoro. Aho hose ngira ngo birumvikana abari babashije kuzibira abarwanyi ba M23 bari bahari mu mubare mwinshi. Ariko
M23 igitangira gufata ibice bya za Kilimanyoka, ngira ngo murabizi, igatangira gufata ibice bya za Kimashini, igafata ibice bya Kanyamahura. Mu by'ukuri ibi byahise bigaragaza intege za coalition, cyane cyane yuko abasirikare ba SADC bari hariya muri Mubambiro bahise bazamura idarapo ry'umweru rigaragaza yuko mu by'ukuri bamaze kugenda batsindwa. Ni nkuko kandi byanagenze ubwo abacanshuro bamaga kugenda bagutwa, M23 imaze kubagota. Ibyo byaje kuba akasa mutwe kuri coalition, ndetse amahitamo yarasigaye no guhungira ku butaka bw'u Rwanda ku basirikare ba FARDC. Ngira ngo mwarabibonye, FARDC n'abazarendo bahungira ku butaka bw'u Rwanda, ariko nanone ku rundi ruhande mubona uburyo abasirikare barimo abasirikare b'igihugu cy'u Burundi, nyamara nabo bamaze kugenda bizerwa na leta ya Kinshasa, bavuga bati nyamuneka abarundi mugomba kuza kudufasha. Bo nta kindi kintu bakoze, bimanukiye muri Kivu y'Amajyepfo, baravuga bati reka tujye kurindira umwansi hano muri Kivu y'Amajyepfo. Ariko nyamuneka ibyo byose ikigaragara nuko byagiye biba imfabusa, mu gihe uruhande rw'igisirikare cya M23 mu by'ukuri bari bakomeje kugenda bacyura intsinzi. Rero duhereye ku munsi w'ejo uburyo byagenze, ni M23 mu gitondo cya kare imirwano yumvikanaga mu bice bya Katana nyuma y'ifatwa ry'ibice bya Nyabibwe ndetse n'agace ka Ihusi, ngira ngo ni centre ya Karehe. Ibi byose bimaze gufatwa, M23 yagombaga gukuramo defense zikomeye zari ziri mu gace ka Kabamba. Abangaba mu by'ukuri nabo bagiye bababera imbogamizi, by'umwihariko special force z'igisirikare cy'abarundi zari zashyizwe muri aka gace. Ariko M23 ikimara kumena iyi defense mu by'ukuri byahise biborohera kuhita bakomeza bakigira mu bice bitandukanye, bahita baba ngombwa ko banagota iki kibuga cy'indege cya Kavumu mu masaha ashyira saa 10 saa 9 z'umugoroba. Ku munsi w'ejo nibwo twumvishe ngo Kavumu yamaze kugenda ifatwa n'abarwanyi ba M23, ndetse Lawrence Kanyuka umuvugizi wa M23 niwe wahise abitangaza avuga ati now Kavumu is under M23 control. Ubu rero izi saha Kavumu niba yamaze kugenda ifatwa, bisobanuye iki ku ruhande rwa leta, bisobanuye iki ku ruhande rw'igisirikare cya M23? Nicyo tugiye kubasobanurira. Murabizi neza yuko iki kibuga cy'indege cya Kavumu mu by'ukuri kuba cyaramaze kugenda gifatwa n'abarwanyi ba M23, ubu birabaha ubushobozi 100% byo gukontorora ingendo zo mu kirere, ndetse ubwo bivuze yuko ya Sukhoi za ndege za drone CH4 zifashishwaga mu gutata amakuru, izi Sukhoi zifashishwaga mu by'ukuri mu kurasa abaturage hariya mu bice bya Katana na za Nyabibwe. Ubu nta ndege nimwe ya gisirikare yemerewe kuba yarandinga cyangwa se yakifashisha ikibuga cy'indege yawo mu guhaguruka cyangwa se kururuka. Sibyo kandi nuko n'indege za gisivile ubu zitemerewe, kuko uba amategeko agenga kiriya kibuga cy'indege araza gushyirwaho na M23. Niba iri bufate icyemezo cy'uko iki kibuga cy'indege kiri bukomeze gukoreshwa n'indege za gisivile, ayo ni amahitamo ashoboka. Niba kandi nanone M23 ishobora gukatinga ingendo zo mu kirere nk'uko byagenze mu mujyi wa Goma, nabyo byose babifite ubasha n'ubushobozi, kuko mu by'ukuri ubu ngubu twavuga yuko ari bo ba nyiri umutwe, rero bagomba kwiyogoshesha uko bashaka. Ni ukuvuga ngo rero M23 mu makuru twari dutangiye tubabwira, nyuma yo gufatwa ku iki kibuga cy'indege cya Kavumu, nuko ubu gahunda nyamukuru ikurikiyeho cyangwa se igezweho nuko aba barwanyi ba M23 bagomba kugota uyu mujyi wa Bukavu. Ariko wenda tubaye nk'abaha ishusho y'uburyo uyu mujyi wa Bukavu uteye, ntago iyi Bukavu izigera ifatirwa mu matekwa nk'uko byagenze hariya mu mujyi wa Goma. Mubyibuka yuko igoma coalition ya guverinoma yari ifite amahitamo abiri ashoboka: gufata ubwato bagaca Minova bakajya muri Kivu y'Amajyepfo i Bukavu, cyangwa se bamwe bagahungira ku butaka bw'u Rwanda. Ngira ngo uko mubivyumva ni nako byagenze. Ariko kubera yuko M23 yaramaze gufunga inzira zose zisa naho zerekeza mu bindi bice bya Kongo, n'ubu rero i Bukavu ho birasa naho bitandukanye, kuko ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi harafunguye. Binavuga yuko ingabo zimwe na zimwe z'abarundi zakomeje guhunga zisubira iwabo mu Burundi, ndetse biranagaragara yuko abaturage bagomba kwita bakomeza no mu bice bya Lubumbashi. Ubu Lubumbashi abaturage nibashaka bahungire, abasirikare ba leta bari buhungire Lubumbashi, abandi bahungire Uvira, abandi barahungira mu bice bya Minembwe. Bivuze ngo rero izi coalition yaba bazarendo, FRDC n'abandi bose, gahunda nyamukuru barahita birara mu mihana hariya muri Uvira.
ubwo bivuze yuko muri iriya teritwari mu by'ukuri bigaragara yuko igizwe n'abarwandafone by'umwihariko bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Ahangaha rero niho iyi koalisiyo igomba kuba yahungira. Gusa impungenge ziri ahangaha ni uko bashobora guhunga bakajya hariya muri Uvira, bakajya kurya inka z'abanyamurenge, bakajya kwica abanyamurenge, kuko ejo twababwiye yuko hakomeje kwiyongera abasirikare benshi hariya muri uriya mujyi wa Uvira, ndetse biravugwa yuko bari guhunga hano mu mujyi wa Bukavu, ndetse n'abavuye hano ku kibuga cy'indege cya Kavumu bari guhungira i Uvira. Ahangaha rero M23 irashaka gupusha igafatanya n'iyitwirwaneho igizwe n'abarwanyi b'abanyamurenge. Ahangaha mu by'ukuri bikaba byiza yuko M23 ishobora gukonfirima yuko mu by'ukuri yamaze kwigarurira iyi Kivu y'Amajyepfo muri rusange. Tubabwira yuko Perezida Tshisekedi wari uri mu nama mu bihugu by'Uburayi yamaze kuza ikitaraganya, nyuma yuko uwo bita Vitali Kamere ndetse n'uwo bita Judith Suminwa, uyu nguyu ni minisitiri w'intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, wari yitabiriye inama yagombaga guhuza abakuru b'ibihugu na za guverinoma hariya mu gihugu cya Ethiopia. Bose uwo bita Perezida Tshisekedi rero yahise akatira mu nzira agaruka igitaraganya, agaruka mu gihugu ubwo yumvaga mu by'ukuri story idashimishije igaragaza abasirikare b'igihugu cye bahunga urugamba, bavuga bati n'ubundi ntacyo turwanira kuko nta nicyo duhabwa. Ibi rero byahise bituma perezida w'iki gihugu cya Kongo mu by'ukuri nawe bigaragara yuko agomba kugenda akora ibishoboka byose akaza kumaintaininga peace and security muri uyu mujyi wa Bukavu, mu gihe M23 iri kugenda iwugera amajanja. Ariko Joe Lorenzo wari waratowe nk'umuhuza n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe yamaze kugenda atangaza mu by'ukuri uburyo igihugu cya Kongo yakomeje kugenda akibera umujyanama, abagira inama yuko mu by'ukuri bagomba gukora ibishoboka byose bakaganira n'abarwanyi ba M23. Ariko nyamuneka bigenda byanga, cyangwa se uyu muyobozi mu by'ukuri abona yuko Tshisekedi yagiye atesha agaciro amahitamo ye. Ni Joe Lorenzo wagaragazaga yuko ikibazo cya Kongo mu by'ukuri kitazigira gikemurwa hifashishijwe intambara. Niyo mpamvu yakomeje mu bihe bigiye bitandukanye abwira Perezida Tshisekedi yuko agomba gushaka uburyo bushoboka bwose akaganira n'aba barwanyi ba M23. Ariko uyu mugabo yakomeje kugenda anangira, agaragaza yuko agomba kwifashisha ingabo z'amahanga, agomba kugaragara yuko agomba kwifashisha ingabo z'abarundi mu by'ukuri bagahangana na M23. Ariko bikagaragaza yuko ari amakosa uyu mutegetsi ari gukora, kuko M23 guhera ku munsi wa mbere ifata Bunagana byagaragaye yuko igisirikare cya leta ya Kongo nta bumwe, nta bufatanye, ndetse n'abo bose b'abacanshuro baturutse mu bihugu by'amahanga bakaba batiteguye kuba ntacyo baha Tshisekedi abasirikare be batamuhaye. Ahangaha tuhita tugarukana none ku yindi ngingo ijyanye n'uko guverineri w'uyu mujyi wa Bukavu ngo yamaze kugenda ahunga. No bita General Pacifique Masunzu wari usanzwe ayoboye urugamba abiri hariya i Bukavu, nayo biravuga yuko yamaze kugenda ahunga. Aba rero bose bafite ubwoba yuko M23 yaza igahita ibafata, ariko M23 yamaze gushyiraho amabwiriza abwira abaturage yuko badafite guhunga ku bwinshi, kuko umujyi wa Bukavu wo kuwufata ntago ari ikintu kizagorana, ndetse inabizeza yuko igomba kumaintaininga umutekano wa bigarura agace ka Katana ibirometero 5. Rero urumva ukurikije uburyo urugamba rwari rumeze rwirukanka cyane, M23 yagerageje gukoresha tactique militaire iyo bita spearheaded ndetse niyo bita scotched policy. Izi zose nizo abarwanyi ba M23 bakomeje kugenda bakoresha, ariko nyamuneka iyo bita U-shaped niyo yaje gushegesha umwanzi, yo kuzenguruka umwanzi bakamufatira hariya mu kibuga cy'indege cya Kavumu. Ariko nyamuneka ukurikije abazarendo ndetse n'ingabo z'u Burundi FARDC bari hara mu kibuga cy'indege cya Kavumu, bamaze kubona yuko urugamba rukomeje kugenda rubabana mu rugamba, bahise bahitamo guhunga mbere yuko M23 igera muri biriya bice, ndetse abari bakomeje kugenda baresista. Nayo bivuga yuko M23 yamaze gufata nk'amatekwa, usibye yuko itaragaragaza izi matekwa zafatiwe hariya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ariko nanone urugamba ruvugwamo ko rwafatiwemo abasirikare benshi b'u Burundi. Ngira ngo ifoto twaberetse mu rubuga mwabonye abasirikare b'abarundi bicajwe hasi. Nyamuneka nshuti bavandimwe b'abarundi, iyi ntambara irwanirwa mu burasirazuba bwa Kongo mu by'ukuri ni intambara itazaborohera, kuko mu by'ukuri intare za Sarambwe ziragaragara yuko zamaze kugera zirya amavubi. Niba mu by'ukuri batita kuri pressure y'amahanga, Perezida Tshisekedi akomeje kugenda azenguruka ibihugu byose ashakisha ibihano ku gihugu cy'u Rwanda, ndetse anavuga yuko abayobozi bakuru ba M23 ngo nabo bagomba kugenda bafatirwa ibihano. Ibi byose ntago biwakanga icyo bakora. Abahungu ba General Sultani Makenga barambuka imisozi n'ibibaya abajya kubohora abaturage b'abakongomani mu bihe bitandukanye bakomeje kugenda mu by'ukuri babisha. Reka rero turebe iyi operation yo gufata iki kibuga cy'indege
gice cya Bukavu mu by'ukuri niyo tugiye kugenda tureba by'umwihariko hano ikavumu. Twari twababwiye yuko gahunda yategurwaga na leta ya Kinshasa M23 yabatayiminze irababara, kuko ingabo za Chad zari zigiye koherezwa hano ndetse n'abasirikare bagera kuri 800 900 baturuka hariya mu gihugu cya South Africa, bari baje bavuga gahunda bafite ari ukuza kwihorera. Ariko M23 kubera yuko kwiyongera kwizi ngabo muri iki gice cya Kivu y'Amajyepfo byaba puresha kuri aba barwanyi, niba kuko aba barwanyi mu by'ukuri bakiyongera M23 itarataha muri uyu mujyi wa Bukavu cyangwa se batarafata iki kibuga cy'indege cya Kavumu, byababera ikibazo. M23 rero ubu buryo bwo gutayiminga nk'uko uwo bita Sansu, ngira ngo igitabo cye bita The Art of War, cyangwa se ngira ngo murakizi abantu bakurikirana iby'intambara. Iki gitabo cy'uyu mucurabwenge w'umushinwa yitwa Sansu avuga yuko zimwe muri taktike ugomba gukoresha mu bya gisirikare harimo no gutungura umwanzi ataragutungura. Aha rero M23 yababaze ubwo hari hakiri muri negotiation yuko abasirikare ba Chad bagomba kuza hariya ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo. Ubwo nanone abasirikare baturutse muri South Africa bari bamaze iminsi bavugwa nabo batarahagera, M23 yagombaga kuba tayiminga, kuko buriya ikintu M23 ikoze ni ikintu gikomeye. Gufata ikibuga cy'indege cya Kavumu egare gukontorora ibigendajuru byose byahara muri Kivu y'Amajyepfo, kuko bura M23 niba Kavumu yafashwe egare yuko n'umujyi wa Bukavu mu by'ukuri uri mu maboko yabo, kuko ahari Kavumu ugera i Bukavu mu by'ukuri ntago byatwara ibirometero 10. Aha rero M23 urumva icyo bagomba gukora no kwisuganya bagacunga umunsi ku munsi, bakamenya ngo ibikorwa biri kubera muri uyu mujyi ni ibihe. Ese M23 uyu mujyi hinjiyemo bande? M23 igakoresha bwa butasi bwayo. Ibyo biroroshye cyane, n'ubundi M23 namahitamo kuba yafata uyu mujyi wa Bukavu, cyane cyane yuko nta n'abasirikare barimo benshi. Byagaragaye mu mashusho bigaragaza yuko abasirikare ba FARDC bari hano rwose bakomeje kugenda bahunga, bavuga bati M23 iramutse yadusanze noneho yahadutsinda. Ubu noneho biravuga yuko bari guhungira mu bice by'umwihariko, ngira ngo barimo baragaruka mu bico bya turaza kureba. Gusa ikiriho cyo nuko bamwe bongeye guhungira muri Warikare, kandi Warikare naho abarwanyi ba M23 barimo barahatayiminga, ndetse biragaragara yuko uru rugamba mu by'ukuri rwatumye coalition icika ururondogoro ndetse ikomeza no kugenda itatana. Reka tuze kureba ngo ingabo z'u Burundi byazo biraza kugenda bite nyuma yuko bahawe mission yuko Kivu y'Amajyepfo batagomba kuyitakaza, kuko kuyitakaza egare yuko usibye n'igisirikare cy'u Burundi cyahungabana, ndetse biravugwa yuko M23 yabiri kwegera imbibi z'igihugu cy'u Burundi, ku buryo haramutse bikomye cyane M23 kujya i Burundi nabyo ni ibintu byoroshye. Kandi murabizi neza yuko abarwanyi ukurikije uburyo barwana, nanone ntago mbona icyabahagarika igihe baba bafashe icyemezo cyo gukomeza i Burundi. Usibye yuko abangaba baharanira uburenganzira bwabo no ku butaka bwabo, igihugu cy'u Burundi ntacyo bakibaza, kuko iyo biba ngombwa yuko ariyo priorite n'ubu ngubu baba baragiyeyo. Ariko nyamuneka M23 ikagaragaza yuko ubwayo kuba iri mu ntambara ntago ari amahitamo yabo, gusa bayikururiwemo kandi bashobora gukomeza kugenda bayirwana. Uyu General Byamungu rero wakoze iyi operation, uyu nguyu ni umucurabwenge mukuru ukomeye wa M23, benshi bavuga yuko ari nawe nomero ya kabiri kuri General Sultan Makenga. Hagakurikiraho abo bita ba Baudouin Ngaruye, hagakurikira abo bita ba Ciro Papa bafite crossline zo bita ba Ciro Papa bakorera hariya muri za Kibumba, hakaza kuzajyaho abo bita ba Colonel Imani Nzenze n'abandi basirikare benshi bagiye batandukanye babarwanyi ba M23. Uyu rero uwo bita General Byamungu niwe wayoboye iyi operation, ndetse nkuko byakomeje kugenda bigaragara umujyi wa ikibuga cy'indege cya Kavumu kigifatwa, uyu mugabo mu by'ukuri yahise yifotoza agaragaza yuko mu by'ukuri yongeye gutaha iwabo. N'urugwirane rwose mu baturage bo muri Kivu y'Amajyepfo bavuga bati nyamuneka natwe turongeye turabohowe kandi turasubijwe, ntago tuzongera kubabara nkuko byari bisanzwe bigenda. Ni na mpamvu rero ubu ngubu ikintu gikomeye gihari, leta ya Kinshasa amahitamo isigaranye uko byagenda kose, bafatira ibihano igihugu cy'u Rwanda, bafatira ibihano M23, nuko u Rwanda rwagaragaje yuko ibyo leta ya Kongo yakora byose ntago u Rwanda ruzareka gukora ibishoboka byose kugira ngo
abarwanya umutekano w'u Rwanda ndetse n'ubutegetsi bw'u Rwanda batazigera bagera ku byo bifuza. Ubu rero niba koko SADC yari yarashyizeho agahenge bagafatanya na EAC bagafatanyiriza hamwe agahenge, ariko FARDC ikagaba ibitero kuri M23, M23 nta kindi kintu yagombaga gukora. Ubundi ririya ni isomo rihabwa umwana murizi. Niba koko M23 yari itatuye ikavuga ati reka dushyiraho agahenge mu by'ukuri twumvikane turebe yuko twagira ibikorwa dukora by'umwihariko bifasha abaturage, bakagenda abaturage bagabwaho ibitero, ndetse indege yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 ikaba yari imaze abantu, kuko ngira ngo guhera ku itariki ya 10 kugeza kuri uyu munsi wa tariki ya 14 nuko abantu bagera kuri 20 bari bamaze guhitanwa n'indege y'igisirikare cya leta ya Kongo. Ariko M23 nkuko ivuga ati ingamba 100 ibitero 100 ingamba 100, ndetse victories zabo zakomeje kugenda zigaragaza. Ni nayo mpamvu ubu abaturage rwose nubwo bwose bari mu kiriyo batakaje abaturage, ariko nanone ku rundi ruhande baravuga bati uko byagenda kose biri buze kugenda byoroha, kuko uko bimeze kose nuko mu byo tugomba gukora tugomba kwicara twumva yuko dutekanye kuko dushyigikiwe n'intare. Uyu rugamba rero rukaba rukomeje kugenda ruba urundi mu gitondo cya kare byamaze gutangazwa yuko gahunda ari ugukomeza i Bukavu. Ubundi Bukavu buriya nimara gufatwa harabagisigaye irihe somora. M23 akazi isabwa gukora iraba imaze kugenda igakora. Ubwo rero twirwaneho nayo muri Kivu y'Amajyepfo, abahungu ba generali ba Colonel Makanika nabo bagomba gukora ibishoboka byose bagahangana na zira defense za FARDC zabateyemo hagati. Ndetse M23 buriya ikindi kintu isabwa gukora nuko igomba gutabara bene data b'abanyamurenge, by'umwihariko bakomeje kugenda batereranwa na bene wabo. M23 rero mu byo igomba gukora igomba gutabara abakongomani bose muri rusange, ititaye ngo uyu nguyu ava mu buhe bwoko, ititaye ngo uyu nguyu aturuka he, kuko bose ni abakongomani nk'ingoma nk'ingobyi ibakingiye. Ahangaha rero mu by'ukuri ntago biri buze kugenda byoroha. Ubwo twiteze yuko turi buze kumva ibitero bikomeza hariya i Bukavu. Gusa uyu mujyi wa Bukavu M23 yamaze gufata akavumu, ntago Bukavu iri bube ikiri ikibazo, kuko ngira ngo ababikurikirana mwabonye yuko ingabo za leta ya Kongo zakomeje kurira amabisi zitahira. Ahangaha rero nibo bari buhungire hehe. Ubundi urukiko rwa Kongo ruhana abasirikare, mu by'ukuri urukiko rwa gisirikare rwa Kongo ruzahana ruruhe, ruzakatira abasirikare igihano cyo gupfa ruruhe, kubera yuko abasirikare bose bari hano muri ibice byafashwe na M23 bahunze urugamba. M23 imaze iminsi irwana urugamba, mu by'ukuri isa naho ikanga irasa, babona barashweho, ubwo ni coalition mvuga, bagahita bihungira. Ubwo rero inkiko za Kongo zitegure gushaka abajaji bizereza amategeko, by'umwihariko n'aya gisirikare, kuko abasirikare bose ba Kongo mu by'ukuri biramutse koko iryo hame riri bukoreshwe, bose bamarirwa mu munyururu cyangwa se bose byarangira bafunzwe, kubera yuko M23 irakora advance, kubera yuko abasirikare benshi bari kurwana hano muri Kivu y'Amajyepfo abenshi bazi ibyababayeho mu mujyi wa Goma, bakavuga bati aba bahungu bongeye kwataka mbo bikoreyemo, mu by'ukuri niduhura nabo biragenda biti. Ni nayo mpamvu ubona yuko M23 intambara z'iyi minsi ntago ari intambara ziri gusa naho zibagora, kuko iyo bamaze gufata icyemezo banzuye icyo bagiye gukora baragikora bakagenda. Ubu ngubu ikiriho cyo nuko M23 nubwo yavuga yuko iri bugikinshasa umuhanda waba wera, intare za Sarambwe icyo zakora zashaka abapilote ndetse zikanashaka n'abashoferi bazi gutwara neza, bakanyaruka nyamuneka bakigarukira Kinshasa. Ngira ngo urugamba rwa mbere batangira kururwanira Njiri, nibwo isasu rya mbere riturutse ku ruhande rwa coalition cyangwa se rwa leta rw'igisirikare cya leta ya Kongo ryabageraho, kuko leta ya Kongo mu by'ukuri turibaza niba kiri ari igisirikare cyangwa se ari abasivile bafashwe bakambirwa impuzankano. Icyo bakora ni ukurera amabandi za Wazalendo bagaha umwanya za FDLR, bavuga bati FDLR yize igisirikare imyaka 30 mu mashyamba ya Kongo, ariko nyamuneka nuko abahungu ba Sultani Makenga babageraho bagahunga, bakavuga bati ese iri shyamba ko ryahiye noneho biragenda bite. Ni urugamba rero rukomeje kugenda rubana ikibazo igisirikare cya leta ya Kongo, rukabana ikibazo leta ya Kinshasa, bikaba kasa mutwe mu mutwe wa perezida w'igihugu cya Kongo, ariko nyamuneka we yakomeje kwizengurukira ibihugu by'amahanga yirira umunyenga.
nk'uko perezida Paul Kagame ubwo yaganiraga n'igitangazamakuru cya Jeune Afrique, ndetse mbere yaho gato yari yaganiriye n'umwe mu banyamakuru bakorera igitangazamakuru cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cya CNN, nibwo perezida Paul Kagame yagarutse avuga ati ibyo bihano byose mushakira igihugu cy'u Rwanda, uwo mwanya muri gutakaza n'ubusa, kuko twebwe impamvu twafashe zitwemerera kuba mu by'ukuri twarwana ku ruhande, by'umwihariko twarwana ku burenganzira bwacu, nibyo birenze kuruta uko mwafata icyemezo mu by'ukuri icyo gukomeza kugenda muzenguruka isi muyishakira ibihano. Igihugu cy'u Rwanda rero mu bihe bitandukanye cyakomeje kugenda kigaragaza yuko cyashyize